기도하겠습니다. 자, 함тдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 전능하신 아버지 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг төгс өчөд бурхан минь талархаж байна. 늘 하나님께서 우리를 보호하고 돌봐 주셔서 Бурхантай үргэлж биднийг харж хандсан тусалж өгч. 주님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 도와주심에 감사드립니다. Эзний нэгүсэл дотор амьдруулж өгдөгт талархаж байна. 몸된 교회 안에서 하나님의 말씀을 배우며 Би болсон чуулган дотор Бурханы үгнээс суралцсангаа 아이들에게 말씀을 가르칠 수 있는 직분을 주심에 감사드립니다. бяцхан хүүхдүүдэд Бурханы үгийг заах энэ үүргийг бидэнд даалгаж өгсөнд талархаж байна. 오늘도 말씀 속에서 우리 각 지체가 얼마나 중요한지를 깨닫게 도와주십시오. Өнөөдрийн үгээр дамжуулаад эргэтэн болох бид хичнээн чухал үүрэгтэйвэ гэдгээс мэдэж чадхаар тусална. 또한 아이들에게도 Бас бяцхан хүүхдүүдэд 하나님한테 귀한 지체임을 알 수 있는 귀한 시간들이 될 수 있도록 тэд 도와주십시오. хүн Бурханы юмд бас нэгэн чухал эрхтэй маа гэдгээ ухаарч чадахт нас тусалж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 고린도전서 12장 За 1-р Коринт 12 дугаар бүлэг 12절부터 14절 12 дугаар бүлгийн 12-оос 14 같이 읽겠습니다. 1297 дугаар хуудас байна. За тэгээ хамт уншаа. Би нэг атлаа олон эргэтэнтэй байдагчлан биеийн бүх эргэтэн хэдийгээр олон боловч нэг бие болдог. Христ ч мөн тийм билээ. Учир нь юдэчүүд эсвэл грекүүд, боолууд эсвэл эргчлөөд хүмүүс ч ялгаагүй бид бүгд нэг сүнсээр нэг бие рүү баптизм хүртэж нэг сүнсийг уусан юм. Учир нь биеийн эргэтэн ганц биш, харин олон. 27절도 같이 읽습니다. За тэгээ доошоогоо 27 дахь ишлэлийг хамт уншийе. Идүүгээ та нар Христийн бие бөгөөд тус тусдаа эргэтнүүд нь юм. 예. 이번 공과는 За тэгэхээр энэ удаагийн үгийн сэдв маань 우리가 하나님 앞에 얼마나 귀한 존재인지에 대해서 за бид Бурханы 배우는 өмнө хичнээн 시간입니다. чухал одоо үнтэй оршигч вэ гэдгийг одоо сурах болно. 몸이 하나인 것처럼 За би нэг үдэгчлэн 교회가 하나라는 겁니다. чуулган ч гэсэндээ нэг юм. 교회는 주님의 피로 구원받은 성도들의 무리를 이야기하는 거죠. Чуулган гэдэг маань эзэн цусаар аврагдсан одоо хүмүүсийн цуглаж байгаа байдлыг хэлдэг. 그래서 세상 사람들과 구별된 무리라고 Бас 했습니다. нөгөөтэйгөр ертөнцөөс тусгаарлагдсан одоо бүлэг хүмүүс гэж хэлсэн байна. 하나님이 이스라엘 백성을 선택하셔서 Бурхан Израиль үндэстэн сонгоод 하나님의 뜻대로 이스라엘 백성을 인도하셨어요. Бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу Израиль үндэстэн удирдсан. 애굽에서 400년 동안 종살이 한 다음에 За Египтэд тэд 400 жил боолчлогдсныхаа дараа 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 데리고 나왔습니다. за Мойсеогоор дамжуулаад тэдний Египтээс гарсан. 그래서 열왕기상 8장 53절에 보면 Тэм учраас 1-р хаад 8-ын 53 дахь ишлээс харвал 주께서 세상 만민 가운데서 저희를 구별하여 주의 산업으로 삼으셨다라고 했습니다. эзэн одоо өөртөө өв болгож Израиль үндэстэн дэлхийн босод бүх үндэснээс тусгаарлан сонгосон гэж. 마찬가지로 Яг үнтэйжил 구원받은 사람들도 이 세상 가운데서 우리를 불러내셨고 аврагдсан хүмүүс гэдэг маань энэ ертөнцөөс биднийг дуудаж өгсөн байна. 구원하셔서 하나님의 유업을 이을 자녀 삼아 주신 Тэгээ 거죠. бурхан дараа нь аварч өгөөд өөрийн өвийг хүртэх хүүхдүүдөө болгосон. 그게 교회인 겁니다. Тэгэхээр энэ бол чуулган гэсэн үг. 그 교회에 우리는 한 지체들인 거죠. Тэр чуулганы хувьд харин бид нар бол нэг одоо эргэтэнгүүд гэсэн үг юм. Эргэтэн тус бүр. 네 가지 주제를 소주제를 가지고 우리가 공부하고자 За 합니다. тэгэхээр энэ сэдвийг одоо дөрвөн бүлэгт одоо хуваасан байж байгаа. 자, 첫 번째는 За эхнийх нь 교회는 주님의 몸이요 우리는 그 지체의 각 부분이다라는 чуулган 내용입니다. гэдэг бол эзний бие юм. Бид нар болохоор тэр биеинд холбоотой байдаг эргэтэн тус бүр. 자, 몸이 하나잖아요. Тэгэхээр бие нэг байд. 그렇죠? Би угаасаа нэг байдаг тийм ээ. 몸이 하나지만 지체가 많이 있는 것처럼 Би нэг байгаа хэдий ч эргэтэн бүр олон байдаг. 교회도 하나라는 겁니다. Үүнтэй адил чуулган маань бас нэг юм. 하나지만 그 안에 여러 가지 역할들의 지체가 있다라는 Нэг 거예요. боловч тэр дотор олон үүрэг гүйцэтгэдэг эргэтнүүд бас байдаг. 그래서 교회와 몸이 똑같은 것을 한번 찾아봤습니다. Тийм учраас одоо энэ бие болоод чуулган маань яаж адилхан бэ гэдгийг одоо гаргасан үг. 거기 12장 12절에 보면 Одоо хэлж өгье. 12-ийн 12-аас харвал 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 그랬습니다. би нэг атлаа олон эргэтэнтэй байдаг. 그런데 한 몸이라는 거죠. Гэхдээ тэр болохоор нэг бие гэсэн үг бүхэлдээ. 몸 하나이게 된 많은 지체들이 다 몸에 붙어 있는 겁니다. Нэг бие байгаа олж үнэндээ олон эргэтнүүдийн одоо нийлбэр юм. 그러죠? Тийм биз? 그런 것 같이 Яг үнтэй ижил. 교회도 За чуулган гэдэг 하나인 거예요.
нэг гэсэн үг. 그래서 에베소서에는 또 건물의 비유를 했지요. Эфес номон дээр үүнийг одоо байшин барилгаар зөвлөсөн байдаг. 지어져 간다라고 했습니다. Баригдаж байгаа гэж 이 хэлсэн байгаа. 건물은 하나입니다. Энэ барилгачлсантай нэг цогц. 그러죠? Тийм ээ? 그런데 За гэхдээ 각 부분에 그 지어져 있는 메트랄들이 다 달라요. харин энэ барилга одоо баригдад хэрэглэгдсэн материал нь тус тусдаа өөр. 그거 다 연결이 돼서 이 집 하나가 되는 Энэ 것처럼 бүгдийг нь хооронд нь холбож иж нэг барилга бий болсон байна. 교회와 사람은 똑같은 겁니다. 같이 붙어 있는 거예요. чуулганч дээр яг үнтэй ижилхэн хоорондоо холбоотой байгаа юм. 자, 두 번째로는 За хоёрт 다 공급을 받아야 돼요. бүгдээрээ адилхан хангагдаж одоо тэтгэгдэх хэрэгтэй. 우리 몸도 공급을 받아야 되고 Бидний бие ч гэсэндээ альва зүйлээр хангагдах хэрэгтэй байдаг. 교회도 공급을 받아야 되는 거예요. Чуулган ч гэсэндээ хангагдах хэрэгтэй зүйл 우리 гэж бий. 12장 13절에 보면 12-ийн 13-ыг нь харуул. 유대인이나 할례나 종이나 자유자나 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 다 한 성령을 마시게 하셨느니라 그랬습니다. Юдэчүүд, грекүүд, боолууд эсвэл эргчлүүд хүмүүс ялгаагүй бид бүгд нэг сүнсээр нэг бие рүү баптизм хүртэж нэг сүнсийг уусан юм аа. 몸도 Тэгэхээр би ч гэсэн 음식을 먹어서 계속 양분을 공급하는 것처럼 хоол хүнсээр дамжуулан өөрийгөө байнга шимт хичээлээр хангаж идэгчлээ. 성령이 함께하는 그 교회에서 말씀으로 공급을 받아야 돼요. Бид ариун сүнс хамт идэг чуулган дотор хамт байнга үгээр хангагдах хэрэгтэй. 에베소서 4장을 보겠습니다. За бүгдээрээ Эфес 4-ыг олъё. 에베소 4장 Эфес 4 16절. 1322 дугаар хуудас Эфес 4-ийн 16 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Хэсэг нэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг зүйлээр хамтдаа холбогдсон нийлж бий бүхэл бие нь Христээр хайр дор өөрийгөө басхан барихын тулд биеийн өсөлтийг бий болгодог. 온몸이 각 바디를 통해서 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 잘한다고 되어 있습니다. За хэсэг нэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны одоо тэр холбоос болгоноос хангаж идэг зүйлээр одоо бүхэл бий болдог гэсэн байна. Өсөлтөгч бий. 이 몸도 공급을 받아야 잘하고 Тэр бидний энэ бие чилсэндээ ихүү шимт хичээлээр хангагдаж яж өсөж 교회 안에 있는 우리 각 지체들도 Тэгэхээр чуулган дотор байгаа бидний эргэтэн тус бүр 하나님의 말씀으로 다 공급을 받아서 자라가야 되는 겁니다. Бурхны үгээр дамжуулан хангагдаж өсөх ёстой. 거기 에베소 3장 За тэгээ Эфес 3 дугаар бүлэг 10절 3-ийн 10 같이 읽어요. хамт уншия. Ингэснээр эдүүгээ чуулганаар дамжин Тэнгэрлэг оршихуйдах захирагчид болон эрх мэдлэлтнүүдэд Бурхны олон мэрэгэн ухаан мэдэгдэх юм. 하나님의 각종 지혜를 교회로 말미암아서 하늘에서 공급받는다고 돼 있어요. Чуулганаар дамжуулан одоо Тэнгэрлэг оршихуйдах Бурхны олон мэрэгэн ухаан бидэнд мэдэгдэнэ гэсэн байна. 그게 성령이 함께하는 교회를 통해서 공급을 받을 수 있는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр ариун сүнс хамт байдаг чуулганаар дамжуулаад тийм зүйлсээр хангагдаж чадна. 세 번째 같은 것이 있는데 За гуравт нас нэг ижил зүйл бий. 지체가 다 필요하다는 거예요. Эргэтэн тус бүр бүгд хэрэгтэй гэсэн. 고린도서 12장 21절 좀 보죠. 1-р Коринт 11 아론 허ering 허르닉 12-ийн 21 гэсэн байна. 같이 읽어요. За хамт уншия. Нүд чи надад хэрэггүй гэж гарт эсвэл толгой. Та нар надад хэрэггүй гэж хөлд хэлж чадахгүй юм. 네. 눈이 손더러 너는 쓸데없다 할 수 없고 Нүд болохоор гарт чи надад хэрэггүй. 머리가 발더러 너는 쓸데없다 하지 못한다는 Харин 거예요. толгой олохоор хөлөндөө чи та нар надад хэрэггүй гэж хэлж чадахгүй. 예. 눈이 있지만 За нүд байна. 손이 없으면 일을 할 수 있습니까? 없습니까? Гэтэл гар байхгүй бол ажил хийж чадахгүй юу? 예. 손이 일하려고 하지만 За гар ажил хийх гэдэг. 발이 없다면 일할 수 있는 곳으로 갈 수 있어요? Гэтэл 없어요? хөл байхгүй бол ажил хийх тэр газар руу хүн очиж чадахгүй юу? 그러잖아요. Тийм тийм. 다 지체가 필요한 Тэр 것처럼 эргэтэн тус бүр бүгд хэрэгтэй. 교회 안에서 우리 각 개인은 Чуулган дотороо бидний хувь хүн тус бүр. 크든 작든 다 하나님 앞에 쓰임을 받는 귀한 조체라는 겁니다. Өчөөхөн бага хүнчээ, том хүнчээ бүгдээр л бурханд ихмээр хэрэглэгдэх хүмүүс юм. 자, 그리고 네 번째로는 За тэгээ дөрөвт хэсэг нь 약하고 힘이 없는 것 같은 지체들이 있지만 더 필요할 수도 있다라는 сул 거예요. дорой мөхөс юм шиг боловч илүү хэрэгтэй нөгөө талаараа илүү хэрэгтэй байдаг тийм эрхтнүүд гэж бий. 22절, 23절 같이 Дээр 읽어요. 12-ийн 22, 23-ыг хамт уншия. Бүр мөхөс мэт санагдах эрхтэн харин ч бид илүү хэрэгтэй байдаг. Бидэнд тийм ч эрхэм биш санагдаг биеийн эрхтнүүдэд бид илүү эрхэмлэн хувцасдаг бөгөөд
Хүндлэлгүй харагдаг эргэтнүүдтэй илүү хүндэтгэлийг үзүүлдэг. 보세요. 손 보세요. Энэ гарыг харъя. 예. 손가락 길이가 다 다르죠. Энэ одоо хуруунуудын урт нь бүгд өөр өөр. 그러죠? Тийм ээ. 어떤 손가락이 제일 귀한 것 같습니까? Энэ дундаас хамгийн одоо чухал үнцэнтэй хуруу нь аль нь юм шиг байна? 예? А? 이게 제일 귀한 것 같아요? Энэ хамгийн үнцэнтэй их үнэтэй юм шиг байна уу? 예, 뭐 일할 때 보면 그렇게 많이 쓰이는 것 같지 않을 Ажил хийхэд 거예요. бол тийм их оролцдог юм шиг байдаг шүү дээ, 항상 1등, нэгт айлтгах юм бол 중요한 거 가르칠 때 чухал зүйлийг заахтаа 나는 제일 길어. тэгээд хамгийн урт нь. 여기에는 약 공부한 지 결혼할 때 삐잖아요. За энэ болохоор сүүн бүүж одоо зүүдэг хуруу байна. 그래서 хором ихтэй. 손가락끼리 막 싸우고 있었대요. 우리 때가 제일 Тэгсэн чинь 중요하다. хуруунууд одоо хоорондоо аль нь хэн нь илүү чухал вэ гэж маргалцсан. 근데 새끼 손가락은 뭐라 했을까요? Бүгд ингэж хэлсэн чинь чигчээ уруу юу гэсэн бол 나 없으면 바보야. би байхгүй бол та нар тэнэгэ. 4개밖에 없으면요. Нэг овсон мэ. 4개밖에 없고 이게 하나 없으면 바보라고 할 거 아니에요. Зөвхөн ингэ дөрөв байгаад ганц л байхгүй бол хүн одоо бусдад тэгж харагдаж штэ тий. 그런데 놀라운 게 Тэгсэн. 있어요. Гайхалтай зүйл. 사람이 뭐 이렇게 집을 잡을 힘을 받을 때 있잖아요. Хүн ямар нэг юмыг авахаар атгах үе хүчээ одоо төвлөрүүлээд атгах үе идэг тий. 이 새끼 손가락이 없으면 Тэр үед одоо чигчээ хуруу байхгүй бол 힘있게 잡히지 않는데요. ямар нэгэн зүйлээс ингэ чанга атгах чаддаггүй байх барьж. 나중에 한번 해보세요. Та нар дараа нэг туршаад үзээрэй. 이 새끼 손가락이 딱 가야 힘이 참 들어간다는 거예요. Энэ чигчээ хуруу хүртэл ингэ оролцож байд аливаа зүйлийг чанга барьж чаддаг. 발가락이 10개가 있잖아요. За бидний хөл гэсэндээ хоёр хөл маань 10 уртай. 새끼 발가락이 없는 사람 걸어가는 거 보면 표시가 난대요. Тэгэх юм бол чигчээ хуруугүй одоо хүн одоо алхаж байгааг шууд хараад мэдэгддэг гэж байгаа. 네, 정상적이지 않대요. Хэвэн алхаж 기둥 чаддаг 거예요. байх нь чигчээ хуруу хөлний одоо чигчээ хуруугүй тийм ээ. 다 필요한 겁니다. Тэгэхээр бүхий л хэрэгтэй. 자동차들도 보세요. Машин ч гэсэн байна. 네? 막 автомашинууд. 뭐가 중요할 것 같으세요? Ямар машин чухал юм шиг 야, байна. Юу 엔진이 제일 중요하다. мотор нь илүү чухлаа. 그런데 Тэгсэн. 열쇠 없으면 어떻게 됩니까? Түлхүүр авахгүй бол яах вэ? 못 가요. Яаж явах юм бэ те? 그러잖아요. Тийм биз? 조금 많은 부분들이 다 사실은 필요한 겁니다. Өчүүхэн жижиг хэсэг тус бүр их чухал 예, үүрэгтэй. 작은 나사가 하나가 빠져 있어도 Тэгээ жижигхэн одоо болт шүрүп нь унтсан байхад 시간이 지나면 자동차가 부서져 버리는 거예요. хэсэг хугацааны дараа түүнээс болоод машин дэвдрэл өгснө. 이와 같이 Яг үнтэй ижил 교회에서도 чуулган дотор. 아, 나는 별로 쓸모없는 사람 같아. Би ер нь яг их юмд хэрэглэгддэггүй хүн юм байна уу? 하지만 그 모든 사람들이 다 교회 안에서 필요한 지체라는 걸 알아야 되는 Гэтэл 겁니다. үнэндээ тэр бүхий л хүн чуулгандаа хэрэгтэй эрхтэн нь болж байдаг байна. 자, 그리고 За тэгээд мөн 5번째 서로 다 돌아봐야 된다는 거예요. би биенийгээ харж хандаж өгөх ёстой. 25절 25-ыг харъя. 같이 읽어보세요. 25-ыг уншия. Ингэснээ бид хагарал үгүй. Харин эргэтнүүд нь бие биендээ адилхан халамжтай байх юм. 네, 서로 돌아봐야 된다는 건데 Бие биенээ 잘 харж 보세요. халамжилж өгөх хэрэгтэй. Энийг 네. хардаа. 손가락 하나가 다쳤다고 생각해 보세요. Нэг хуруунд бэртчлээ гэж бодъё. 그러면 Тэгэх юм бол 어떻습니까? ямар байдаг лээ? 아파요, 안 아파요? Өвддөггүй юу? 네. 손가락 다 다쳐도 아프고 손가락 하나 다 다쳐도 아픕니다. Бүх хуруу маань бэртсэн ч өвдөх болно. За ганц хуруу нь өвдсөн ч одоо өвдгөл болно. 그 아픈 것을 느끼는 것은 어디예요? Тэр өвдөлтийг мэдэрч байдгийг яг хаана вэ? Айл хэсэг. 머리거든요. Бидний тарих толгой. 그러잖아요. Тийм ээ. 그래서 Тийм учраас 머리에서 모든 것을 다 느끼는 것처럼 толгой бүхий л одоо зүйлийг мэдэрч байдаг шүү. 교회도 마찬가지예요. Чуулган ч гэсэн. 모든 한 사람 한 사람 다 하나님 앞에 귀하기 때문에 Бурхны мөн хүн тус бүр үнэтэй. 어떤 한 사람이 힘들어하면 Хэн нэгийг итгэгч хүн жоохон хүндцүү байх юм бол 주님이 다 그분 다 돌아본다는 거예요. эзэн тэр хүнд ч гэсэн анхаарал тавьж байдаг. 그래서 우리가 서로 돌아봐야 된다고 тиймээс бид нэр 빌립보서 2장 4절에서 말씀하셨어요. бидний ч гэсэндээ өөр хооронд анхаарал тавьж халамжлаа хэмээн Филиппой номон дээр хэлсэн байдаг. 그리고 6번째 6 дахь хэсэг 같이 즐거워 같이 슬퍼해야 된다는 겁니다. хамтдаа баярлаж хамтдаа гашуудах. 26절 26 같이 읽어보세요. уншия. Нэг эргэтэн зовбол бүх эргэтэн хамт зовно. Нэг эргэтэн алдаршвал бүх эргэтэн хамт баярлах болно. 네, 한 지체가 고통을 받으면 Нэг эргэтэн зовх юм бол 온 몸이 사실은 아픈 거예요. бүхий л бие маань өвдөн гэсэн. 머리에서 그걸 느끼거든요. Толгой түүнийг мэдэрч байдаг. 그러잖아요. Тийм ээ? 교회도 마찬가지예요. Чуулган үнтэй ижилхэн. 아, 나 혼자 아픈 것 같아. Би ганцаараа л өвдөд байгаа юм 나 шиг. 혼자 외로운 것 같아. Ганцаараа ганцаарчихсан. 그런데 Гэтэл 몸의 뇌에서 느끼는 것처럼 би яхаа тэрхүү
тарих нь бүгдийг мэдэрдэг. 교회 머리이신 예수님께서 그걸 다 느끼신다는 거예요. Чуулганы тэрхүүн болох Есүс тэр бүхий л зүйлийг мэдэрч 그래서 байдаг. 함께 즐거워하고 함께 슬퍼한다는 Тиймээс 겁니다. бид нар хамтдаа зовж хамтдаа баярлах хэрэгтэй юм. 자, 그리고 몸매 구원받은 사람들의 몸은 За аврагдсан хүмүүсийн энэ бие 예, 하나님의 영광을 위해서 산다라고 고린도전서 6장 20절에 말씀하셨듯이 одоо Бурхны алдрын төлөө амьдрдаг хэмээн 1-р Коринт 6-гийн 20 дээр гарсан. 26절에 보면 뭐라고 되어 있습니까? 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체도 함께 즐거워한다고 있는 것처럼 26 дээр нэг эргэтэн нь алдаршвал бүх эргэтэн хамт баярлах олно гэсэн байна. 그러잖아요. Тийм ээ? 예, 우리는 Тэгэхээр бид нар 예수님을 증거하고 Есүсийг гэрчээлж 그러잖아요. 구원받은 사람은 аврагдсан 하나님의 영광, Бурхны алдрыг 예수님을 증거해서 영광을 얻는 겁니다. Есүсийг гэрчлэн амьдрчээж алдрыг хүртдэг. 그런 것처럼 이 교회도 За үүнтэй адил чуулган 예수님을 증거하면서 똑같은 영광을 얻으며 살아가는 거예요. Есүсийг гэрчлэнгээ яг л адилхан алдрыг хүртэн амьдрах хэрэгтэй юм. 예, 여덟 번째, За 8 дахь хэсэг нь 예, 몸 지체의 각각 역할은 다 다릅니다. эргэтэн тус бүрийн гүйцэтгэх үүрэг нь өөр өөр. 그런데 За тэгвэл 그 몸을 주관하시는 분이 뭐냐면 우리 몸을 주관하는 것이 뇌이듯이 за бидний одоо энэ биеийг маань бүхэлдэн захирч байдаг хэсэг нь 이 энэ тарих. 교회의 주인은 머리 대신 예수님께서 Үүнтэй ижил чуулганы эзэн болсон тэргүүн болсон Есүс 예, 우리를 교회를 다스리고 주관하신다는 겁니다. чуулганыг захирч удирдах байдаг байна. 예, 역할은 다 다르지만 үүрэг тус бүр нь өөр. 예, 주님이 Гэхдээ 예, 주관하신다는 거예요. эзэн энэ бүхнийг нэгтгэж захирдаг байна. 자, 우리 몸에 보이지 않는 내장 기관들도 있습니다. Бидний энэ бичсэндээ ингээ нүдэнд харагддаг дотор эрхтнүүд байгаа 쉬지 шүү дээ. 않고 일하잖아요. Бүгдээр амралтгүйгээр 근데 ажиллаж 그 байдаг. 명령을 어디서 합니까? Гэтэл тэгж ажиллаа гэж тушаалыг хаанаас авдаг вэ? 뇌에서 하는 거예요. Энэ тархинаас өгч байдаг вэ? 내가 배가 아프다. Гэдсэн үдэж байна. 그럼 뇌에서 Тийм бол 그 тархин 아픈 것을 빨리 치료하려고 계속 노력을 합니다. тэр өвдөлтийг нас бол одоо хурдан эмчлэх гээд ингээ хичээж ясан ажиллаж байдаг. 나는 모르지만 Хүн өөрөө мэдэхгүй байна л да. 이 속에 있는 모든 내장 기관을 뇌에서 지금 주관하고 있는 Тэгэхээр энэ 거예요. дотор эргэтэн хүртэл бүгдийг энэ тархинаас одоо зохицуулж 교회도 교회도 마찬가지예요. чуулган ч гэсэн мөн адилхан. 예, 각각 지체들 우리가 다 모릅니다. Эргэтэн тус бүр болох бид нэр бүгдийг сайн мэдэхгүй. 그러잖아요. Тийм ээ? 큰 교회에서는 누가 누군지도 모르는 교회도 Өөр ингээ 있어요. том одоо болчихсон одоо чуулганы үед хэн хинбэ гэдэгс зарим тохиолдолд мэдэхгүй өнгөрдөг. 그런데 Та тэгвэл 예, 주님이 명하신 것을 эзний тушаасан зүйлийг 기쁨 가운데 다 충실히 자기 일을 하고 있는 겁니다. баяр хөөртэй зүрх сэтгэл дотор өөрийнхөө үүргийг одоо итгэмжтэйгээр. 자, 큰 두 번째 이제 교회의 특징은 그럼 뭘까? За тэгвэл хоёр дахь одоо үндсэн бүлэг нь чуулганы онцлог тэгвэл юу юм бэ? 고린도전서 12장 1-р Коринт 12 дугаар бүлэг 4절부터 6절을 보죠. 12-ийн 4-өөс 6 같이 읽어요. хамт уншия. Бэлгүүд нь ялгаа 읽어요. Коринт чонсож юу? 음. 12-ийн 4-өөс 6 бэлгүүд нь ялгаатаач сүнсэн ижил үйлчлүүд нь ялгаатаач эзэн нь адил үйлдэлүүд нь ялгаатаач бүгдийн дотор бүхнийг үйлдэгч нь мөнөөхөл бурхан юм. нийтийн тусын тулд заавчлаарай. 거기 За эндээс харуул 예, 같은 거 교회는 같은 것이 있다고 돼 있죠. чуулганд адил ижил зүйл байдгаа гэсэн байна. 그러죠? Тийм байгаа биз? 은사는 여러 가지나 성령은 같고 Бэлгүүд нь өөр гэхдээ сүнсэн ижил. 직임은 여러 가지나 주는 같고 үйлчлүүд нь хоорондоо ялгаатаач эзэн нь адил. 역사는 여러 가지나 үйлдэлүүд нь ялгаатаач 모든 가운데 역사하시는 하나님은 같다라고 돼 있습니다. бүгдийн дотор бүхнийг үйлдэгч нь зөвхөн бурхан юм. 그러잖아요. 그래서 Тийм 교회는 ээ? 같은 것들이 있습니다. Тиймээс нь чуулган дотор ижил адил зүйл байдаг. 뭐가 같으냐? Юу нь одоо адил байдаг гэхээр 몸이 하나이고 성령이 하나인 것처럼 бие нэг ариун сүнс нэг байдаг шиг. 우리는 소망이 하나입니다. Бидний найдвар маань нэг. 그러죠? Тийм ээ? 여러분 소망이 뭡니까? Таны та бүхний найдвар юу вэ? 예? 영원히 구원받는 거예요. Сүнс аврагдах. 그리고 영원은 천국에서 사는 거예요. Тэгээ тэр сүнс мөнхийн улсад байгаа. 그러잖아요. 소망이 하나예요. Бидний найдвар чинь нэг л юм. 주님도 하나입니다. Эзэн маанч нэг. 그러잖아요. Тийм ээ? 에베소 4장이 말씀하셨어요. Эфес 4 дээр хэлсэн. 주도 하나예요. Эзэн маанч нэг. 믿음도 하나예요. Бидний итгэлч нэг. 세례도 하나예요. Баптизмч нэг. 하나님도 하나예요. Бидний итгэдэг бурхан маанч нэг. 그러죠? Тийм ээ? 예. 우리는 같은 믿음을 가지고 있는 거예요. Тэр бүгдээрээ адил итгэлийг тээсэн байна. 그다음 두 번째 믿는 것과 아는 것이 하나라고 했습니다. Хоёрт нь бидний мэдэж байгаа, итгэж байгаа маань нэгэ гэсэн. 에베소서 4장입니다. Эфес 4-р бүлэг байна. 에베소 4장 13절 Эфес 4-ийн 13 같이 읽어요. хамт уншия. Бид бүгд итгэвхий ба Бурхны хүүг мэдхүй доор нэгдэх хүртлээр төлөвлөсөн хүн болтлоо. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээр ингэх ажээ.
거기 보면 Эндээс харвал 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 된다라고 돼 있죠. Бурхны хүүг мэдхүйд нэгдэх хүртлээ. 그러죠? Тийм ээ? 예, 교회의 특징이 Тэр чуулганы онцлог. 믿는 것과 아는 것이 하나라는 거예요. Бидний мэдэж байгаа итгэдэг маань нэг байх юм. 디도서 1장 4절에도 보면 Тит 1-ийн 4-дээр 같은 믿음을 따라 된 참 아들 디도에게라고 돼 있습니다. адил итгэлийг хэлсэн жинхэнэ хүү Тит гэсэн байж 예, байгаа. 그러니까 같은 믿음인 거예요. Тэгэхээр бидний итгэл маань ижилхэн. 그리고 고린도전서 12장 13절에 1-р Коринт 12-ийн 한 성령이라고 돼 있습니다. 13 дээр нэг ариун сүнс гэсэн байгаа. 한 성령 한 몸이라고 돼 있어요. Нэг ариун сүнс, нэг бие. 우리 안에 있는 성령은 Бидний дотор байгаа ариун сүнс, 각자 안에 있는 성령은 хүн тус бүрийн дотор байгаа ариун 한 сүнс 영인 겁니다. яг л нэг сүнс. 예. 성부, 성자, 성령이 있잖아요. Эцэгхүү ариун сүнс гэж байна тийм. 그러죠? Тийм ээ? 그러니까 다 한 성령을 가지고 있는 거예요. Бид бүгдээрээ нэг л ариун сүнсийг тээсэн байна. 그리고 Тэгээд 예수 그리스도 안에서 Есүс Христ дотор 다 하나라고 말씀하셨어요. бүгд нэгэ гэж бас хэлсэн. 골로새 3장 15절도 보죠. Колосо 3-ийн 12 гэсэн. Колосо 3-ийн 아론 타오 15 юм байна. 1334. 같이 읽습니다. За тэгээ уншия. Христийн амар тайван зүрхийг чинь захирав. Үүний тулд та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархагтун. 예, 너희가 한 몸으로 부르심을 받았다라고 돼 있죠. Та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан. 그러죠? Тийм ээ? 예, 그래서 교회는 Тийм учраас чуулган 같은 것들이 많고 믿는 것과 아는 것이 많고 ижил зүйл олон байна. Бидний мэдэж байгаа, итгэж байгаа маань нэг ижил. 성령도 하나고 한 몸인 겁니다. Ариун сүнс маань ч гэсэн мөн ижилхэн нэг бие. 자, 그 교회에 За тэр чуулганд 하나님이 세우시는 것이 있어요. Бурхны босгож байгуулдаг зүйл гэж 왜? бас бий. 역할을 위해서 하나님이 일꾼들을 세우십니다. Хийгдэх ажлын төлөө Бурхан ажилчдыг босгож байдаг. 에베소 4장이죠. Эфес 11절. 4 тийм ээ. 4-ийн 12. 11절. 11 юм байна. 사장 юу? 드루잉 아로닉. Эфес 4-ийн 11. 같이 읽어요. За 4-11-ийг хамт уншъя. Тэр заримыг нь элч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээ тунгаглагч, заримыг нь хончин ба багш болгосон. 자, 그가 세운다고 했습니다. Тэр одоо болгосон. 그가 누구냐면 주님이에요. Тэр гэдэг нь эзнийг хэлж байна. 교회 일꾼 세우시는 것은 Одоо чуулганы ажилчдыг босгож байгаа. 하나님의 일을 위해서 하나님이 세우시는 거예요. Бурхны ажил хийгдэхин төлөө Бурхан босгон байгуулж байдаг. 고린도전서 12장 오늘 본문 또 다시 가보죠. Өнөөдрийнхөө үндсэн үг рүү 1 Коринт 12 руу очие. 28절 12-ийн 28. 1297. 읽어요. За уншъя. Бурхан чуулганд 1-р элч нар, 2-р иш үзүүлэгчд, 3-р багш нар, дараа нь гайхамшиг үйлдэхүй, дараа нь удирдахыг ба олон төрлийн хэл ярихыг тавьжээ. 하나님이 세우신다고 돼 있죠. Бурхан тийхүү босгон байгуулж тавьсан гэж. 그러죠? Тийм ээ нөө. 그래서 우리 교회 안에도 Тийм учраас манай чуулган дотор 다 각각 주님이 역할들을 주신 겁니다. эзэн одоо тус нь өөрийг одоо оноож тохооч гсэн. 그런데 А 그 гэхдээ 교회 구성원 안에 тэр чуулганы бүртгэц дотор 다 같은 직분을 갖는 것이 아니에요. бүгдээр адилхан үүрэгтэй асан биш юм. 다른 직분들을 주시는 겁니다. Өөр үүргийг ч гэсэн өгсөн байж байгаа. 29절부터 31절, 30절까지만 29-с 30 хүртэл 같이 읽어봐요. хамт уншия. Бүгд элч нараа, бүгд иш үзүүлэгчдөө, бүгд багш нараа, бүгд гайхамшигыг үлдэгчдөө, бүгд эдгээх бэлгүүттэй ёо, бүгд хэл ярихугаар ярьдгөө, бүгд үүнийг нь тайлбарладаг гэж юу? 예, 다 사도겠느냐? Бүгдээр элч нараа, 다 선지자겠느냐? бүгд иш 다 үзүүлэгчдөө, 교사겠느냐? бүгд багш юм уу? 각각 하나님이 세워주셨다라는 거예요. Бурхан тус нь босгон байгуулж өгсөн гэсэн. 로마서 12장도 보겠습니다. Тэр Ром 12-ыг болъё. 12장 Ром 12 1282. 4절부터 Ром 12-ийн 4. 8절까지 4-өөс 8 хүртэл. 같이 읽어봅시다. За хамт уншия. Нэг биед олон эрхтэн байдгийн адил мөн бүх эрхтэнд ижил үйл ажиллагаа байдаггүй адил бид олуулаа Христэд нэг бие бөгөөд хүн бүр нэг нэгэндээ эрхтэй юм. Бидэнд өгөгдсөн нэгүслэр бэлгүүд маань ялгаатай. Иш үзүүлэг нь итгэлийнхээ хэрээр үйлчлэл нь үйлчлэлээр, сургагч нь сургаалаар, ятгагч нь ятгалгаар, өгөгч нь өгөөмрөөр, удирдагч нь хичээнгүй зүтгэлээр, өршөөгч нь баяртайгаар үйлд. 네, 보세요. 자
За хараарай. 우리 안에도 Тэгэхээр бидний дотор ч 교사가 гэсэн 있고 찬양대가 있고 магтан дууны баг гэж байдаг. 근데 미디어부가 있고 Медиа багийн үйлчлэл гэж 그런 거 байна. 그런 것처럼 Яг үнтэй ижил. 가르치는 자 Заадаг нэгэн 그리고 봉사하는 자 үйлчлэлтэй 뭔가 хүн 준비하는 것 альва зүйлийг 또 бэлдэж 성도들 байдаг. 돌아보는 자 Итгэж ахын тусаа 각각 халамжтай 역할이 다 다른 겁니다. хийдэг өөрөөр аль нь бүгдээрээ тус тустай өөр өөр. 그런데 그 중에 Гэтэл тэр дундаас 뭐는 중요하고 뭐는 중요하지 않다 그게 없는 거예요. тэр нь чухал энэ нь илүү чухлаа гэсэн юм бол байдаггүй. 다 중요한 겁니다. Бүгдээрээ чухал гэсэн 예. үг. 그래서 고린도전서 12장 7절에 보면 Тийм учраас 1-р Коринт 아롱호일이 덜러 12-7 харвал 각 사람에게 성령의 나타남을 주시면 유익하게 하려 함이라 그랬어요. 1-р 다시 한번 해주세요. 12장 7절 봐. 고린도전서 12장. 1-р Коринт 12-7. нийтийн тусын тулд сүнсний илэрлийг хүн тус бүрд өгсөн гэж. 예. 교회를 유익하게 하려고 Чуулганы тусын тулд 하나님이 세워 주시는 거라는 거예요. Бурхан босгож өгсөн гэсэн үг. 에베소 4장 12절은 찾아보겠습니다. Эфес 4-ийн 12-ыг болъё. Эфес 4-ийн 12. 12. 같이 읽습니다. За тэгээ хамт уншия. Ариун хүмүүсийн үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. 성도들을 온전케 하고 Ариун хүмүүсийн 봉사의 일을 하게 하고 үйлчлэлийн ажил бэлтгэж 그리스도의 몸 교회를 완성하게 하려고 Христийн биеийг бүрэн байгуулахын тулд 각각의 역할을 주셨다라는 тус 거예요. тусад нь их үүргийг тоогоож 그래서 өгсөн. 각각의 역할을 맡은 곳에서 충실히 할 때 Тийм учраас өөрийн дааж болсон үүрэг тус бүрээ итгэмжтэйгээр хийх үед 하나님으로부터 칭찬이 있는 겁니다. үйлчлэлээ хийх үед Бурханаас магтаалыг 에베소서 1장 Эфес 1-р бүлэг 22절 1-22 22절 23절 22 23 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Бурхан бүх юмсыг түүний хөл доор захируулж түүнийг чуулганд бүх юмсийн дээрх тэргүүн болгож өгөв. Чуулган нь түүний бие тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. 교회의 주인 머리 되신 분은 주님이셔요. Чуулганы эзэн бол тэргүүн болох эзэн юм. 예. 그분이 Тэр нэг 우리가 충실히 할 때 우리에게 모든 은혜를 또 공급해 주는 бидний 겁니다. итгэмжтэйгээр хийх үед тэрээр бүхий л одоо нэгүслийг өгч өгдөг. 그래서 주님이 우리의 주인 되신 것이 Тэгэхээр эзэн бол тэрээр бидний эзэн болсон нь 교회의 머리 되신 것이 чуулганы тэргүүн болсон нь 너무나 감사해야 될 거예요. үнэхээр талархмаар. 예, 그분은 Яагаад вэ? 나를 구원해 주셔서 тэрээр намайг аварч өгөө. 영광의 자리를 다 버리고 이 땅에 오셔서 십자가를 지셨어요. Аварч өгөхийн тулд алдрын судлаа орхиод энэ газар дээр ирээд заалмайг хүрсэн байна. 그리고 Тэгээд мөн 우리에게 또 다른 은혜를 주시기 위해서 бидэнд өөр нэгүслийг нэмж өгөхийн тулд 우리에게 필요한 것들을 명하시고 하시는 겁니다. бидэнд хэрэгтэй зүйлсийг тэрээр инхүү тушааж өгч өгдөг. 자, 세 번째. За дөрв 큰 세 번째. 교회 그럼 존재의 참. 목적이 뭘까? чуулган оршин тогтнож байгаагийн зорилго яг юу юм бэ? 예, 그럼 내가 존재하는 목적이 무언가를 알 수 있는 거예요. Тэгэх юм бол би гэдэг хүн оршин байгаагийн учир шалтгаан юу юм бэ гэдгийг 첫 мэдэж авах. 번째는 Нэг 영혼 구원이고 сүнсний аврал 두 юм. 번째는 Хоёр 성도들의 신앙의 성장과 성숙을 위해 있는 거예요. сондуу дээрээ. 음흠. За итгэгч нарын 신앙이 성장하고 더 성숙해지는 것. итгэл нь илүү ахиж одоо дэвшихийн төлөө. 마태복음 28장에 Матай 28 дээр 예수님이 말씀하셨죠. Есүс альцсан байна. 너희는 Та нараа 모든 족속으로 가서 내 말씀을 전하고 제자를 삼으라고 했잖아요. бүхий л үндэстэн рүү явж очин тэднийг шаваа болгоо гэсэн байна. Биш ээ. Тэш юм байна гэсэн. 너희는 모든 족속으로 제자를 삼으라고 했잖아요. Та нар бүхий л ус үндэстэнд очиж тэднийг миний шав болгоо гэсэн байна. 이 말씀을 전해서 Энэ үгийг дамжуул 제자를 삼아라. тэднийг дагалдагч 그건 болгоо. 뭐예요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 복음을 전하라는 거거든요. Сайн мэдээ тараа гэсэн. 영혼을 구원하라는 거거든요. Сүнсийг авар гэсэн 영혼의 үг байна. 생명을 살리라는 거예요. Тэр сүнсний амийг нь аварч өг 그게 гэсэн. 교회의 가장 큰 존재의 목적입니다. Энэ бол чуулган оршин тогтнож байгаагийн хамгийн том зорилго. 그래서 디모데후서 4장에는 Тийм учраас 2 дугаар Тимот 4 дээр 보죠. 디모데후서 2 дугаар Тимот 4장 1절, 2절 4-ийн 1 2. 읽어요. За уншия. Би Бурхны болон амьд ба үхэгсдийн үзэгдэлт ба хаанчлалдаа шүүх Христ Есүсийн өмнө чамд чухалчлан захий. Үгийг тунхагл цагаа олсон ч олоогүй ч бэлэн бай. Уужим сэтгэлээр сургаалаар синхрүүл зэмэл урамшуул. 예. 하나님 앞과 Бурхны
산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 앞에서 болоод амьд ба хүүхсдийн 엄히 명한다. Христ Есүсийн өмнө чамд чухалчлан захиж байна. 왜 뭘 그렇게 엄히 명할까? Юуг тиймгүй хатуугаар чухалчлан захив? 말씀을 전파하라. Үгийг тунхаглаа хэмээн. 다른 영혼이 구원받도록 하라는 거예요. Босод сүнсийг аврагдуул гэсэн. 교회의 가장 큰 존재의 목적입니다. Энэ бол чуулган оршин байгаагийн хамгийн үндсэн зорилго. 그리고 뒤에 바로 위에 Түүний дээр 3장 3 дугаар бүлгийн 15절부터 17절 15-аас 17. 같이 읽어봐요. 함께 시작. Христ Есүс дэх итгэлээр авралт чамайг мэрэгэн болгох чадaltaй ариун судар бичгүүдийг чи хүүхэд байхасаа мэдсэн. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заахыг, зэмлэхийг, залруулахыг, зөв чиглүүлэхүйд тустай. Энэ нь Бурхны хүн чадамгаа альва сайн үлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм. 예. 성경 말씀으로 구원받게 하고 Библийн үгээр аврагдуулж 그 다음에 түүний дараа 이 성경을 энэ 가르쳐서 Библийг зааж сурган 온전케 하라고 했죠. арай бүрэн бэлтгэгдсэн байлгахын тулд 어떻게 온전케 하라는 겁니까? яавал бүрэн бэлтгэгдэх вэ? 하나님의 사람으로 온전케 돼서 Бурхны хүнээр 모든 선한 일을 행하게 온전케 한다. бүхий сайн үлд бүрэн болгохын тулд 신앙이 성장하고 성숙하게 해서 итгэлээр нь өсгөж 가장 선한 일, 영혼 구원하는 일을 할 수 있도록 하라는 거예요. хамгийн сайн үйл гэдэг бол сүнсийг аврах тэр ажил. 그래서 교회 천주의 목적은 чуулганы оршин байгаа шалтгаан 영혼을 구원하도록 하고 сүнснүүдийг авралт хүргэх, 성도들의 신앙이 성숙하게 하는 үүний 겁니다. дараа итгэгч нарыг итгэлээр нь өсгөх. 그 모든 것은 Энэ бүх зүйл 하나님의 영광을 위해서 하는 것이죠. Бурхны алдрын төлөө хийгдэж байгаа. 결국 교회 존재의 목적이 하나님의 영광을 위한 겁니다. Тэр чуулган оршин байгаа нь эцэстээ Бурхны алдрын төлөө юм. 자, 우리가 존재하는 삶의 목적이 바로 그런 거예요. Тэгэхээр бидний оршин байгаагийн амьдралын үндсэн зорилго бол үнэн 그래서 дээр 우리를 왜 구원해 주셨을까? яагаад биднийг аварч өгсөн болоо? 주님과 함께 영광을 얻기 위해서 우리가 구원을 얻은 겁니다. Эзэнтэй хамт алдрыг хүртээсэй хэмээн аварч өгсөн байна. 디모데후서 2 дугаар Тимот 2장 2 дугаар бүлэг байна. 10절 2-ын 10. 같이 읽어요. Хамт уншия. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөн халдрын хамт авах сонгогчдын төлөө би бүгдийг төвчнө. 우리의 예수 그리스도 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 얻게 한다고 돼 있죠. Христ Есүс доторх авралыг мөн халдрын хамт аавна. 그러죠? Тийм ээ. 예, 우리가 주님이 주신 역할을 제대로 할 때 Тэр эзний даалгаж өгсөн тэр хүү ажил үргийг бид зөв зохистой 하나님의 хийх. 영광이 되는 겁니다. Тэр нь бурханд алдар 그리고 бол. 우리가 주님 만났을 때 그것이 우리에게 영광도 Тэгээд 돌아오는 бид нар 거예요. эзэнтэй уулзах тэр үед бидэнд ч гэсэн алдар хүрч ирнэ. 자, 마지막 네 번째. Хамгийн сүүлийнх нь 그럼 дөрөв хэсэг. 주님의 몸된 지체로서 가져야 할 마음 자세가 뭘까? Тэгвэл одоо эзний бий болсон одоо эргэтэн одоо чуулганы эргэтнийхээ хувьд надад байх ёстой сэтгэлийн байр байдал. 여러 가지가 있지만 Олон зүйл байгаа. 오늘 네 가지만 간단하게 살펴보도록 Өнөөдөр тэндээс 하겠습니다. дөрвөн зүйлийг 첫 번째, одоо самт судлаа. 하나님의 교회에서 자신이 정말 존귀한 위치로서 무엇을 내가 해야 될지 발견해야 되는 겁니다. Та өөрийгөө тийм ээ бурхны ингээд чуулганд одоо өөрийн чинь одоо байх ёстой байр суурь юу вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. 하나님의 지체로 내가 어떻게 존귀한가? Бурхны хувьд одоо бурхны одоо нэгэн эргэтнийхээ хувьд би 어떤 위치에 있는가? ямар байр суурин дээр байгаа юм бол 그 위치에서 내가 무엇을 해야 되는가? яг тэр байгаа байр суурин дээр юу хийх ёстой юм бол 구원받기 전에는 за аврагдахаас 내가 өмнө 무엇을 위해서 살아가야 되는지 몰랐어요. юуны төлөө амьдрах ёстойгоо сайн мэддэг байсан. 그러잖아요. Тэгсэн тийм ээ. 자, 예수님은 За тэгвэл Есүс 하나님이 이 땅에 보내주셔서 오셨습니다. Бурхын газар дээр илгээс учраас ирсэн. 왜 오셨습니까? Яагаад ирсэн бэ? 우리를 구원하기 Биднийг 위해서요. аварч өгөхийн тулд. 그런데 그 예수님이 Гэтэ тэр Есүс 우리를 또 보낸다고 하셨어요. бидний мөн дахиж илгээнэ гэсэн. 요한복음 17장 18절 보죠. Бүгдээрээ Иохан 18-ийн 아롱 덜럭인 17-гийн 아롱냄. 18-нд 1222 같이 읽어봐요. 17-гийн 18-ыг хамт уншия. Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцид илгээв. 거기 뭐라고 돼 있습니까? За юу гэж гарсан? 아버지께서 나를 이 세상에 보낸 것 같이 Та намайг энэ ертөнцид илгээсний адилаар 나도 저희를 세상에 보낸다라고 돼 би 있습니다. мөн тэднийг ертөнцид илгээвэ. 왜 제자들을 세상에 보낼까요? Яагаад шавнараа дагалдагч нараа ертөнц рүү илгээсэн юм бол? 요한복음 20장 Иохан 20 дугаар бүлэг 21절부터 20, 21, 23절까지 21-ээс 23 여기 답이 있어요. хариулт нь гарсан. 읽어요. За уншия. Есүс дахиж тэдэнд амар амгалан та нарт байх болтугай.
Эцэг намайг илгээснээ адил би бас та нарыг илгээнэ гэв. Үүнийг алдаад тэр тэдэн рүү үлээн ариун сүнсийг хүлээн авахтун. Та нар хэний нүглийг уучлана, тэд уучлагдана. Та нар хэний нүглийг үл уучлана, тэд үл уучлагдах болно гэж айлдав. 하나님이 За тэгэхээр бурхан 예수님 이 땅에 보내신 것처럼 Есүсийг энэ газар дээр илгээсэн шиг 예수님도 Есүс ч гэсэн 제자들을 이 땅에 보낸다고 했습니다. 세상에 보낸다고 энэ 했습니다. ертөнц рүү илгээнэ гэсэн. 구원받은 우리도 Тэгвэл аврагдсан бид 이 нар ч 세상에 гэсэн 보내는 이유가 있는 거예요. энэ ертөнцид илгээшин шалтгаан байна. 23절 23. 너희가 네 죄든지 사하면 사해질 것이요 Та нар хэний нүглийг уучлана, тэд уучлагдана. 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. Та нар хэний нүглийг үл уучлана, тэд үл уучлагдана. 구원받은 우리가 입을 닫는다면 Аврагдсан бид нар амаа хамих бол 다른 영혼이 구원받을 수 없어요. амаа хаах юм бол өөр сүнснүүд аврагдаж чадахгүй. 교회 내에서 Энэ чуулганы 내가 내 талаар 역할을 다하지 않는다면 чуулган дээр өөрөө хийх ёстой зүйлээ хийхгүй, өөрийгөө гүйтгэхгүй бол 교회가 온전해질 수 없습니다. чуулган маань бүрэн төгс олох аргагүй. 그러잖아요. Тийм ээ? 주님은 나를 위해서 죽어주시기까지 했는데 Эзэн миний төлөө амиа хүртэл өгсөн. 이 교회 안에서 내 위치가 무엇이고 Тэгвэл энэ чуулган дотор миний байх ёстой байр суурь гэж 내가 무엇을 해야 될까? би тэр газараа юу хийх ёстой? 그것을 찾는 것은 중요한 거예요. Үүнийг хайж олно гэдэг чинь их чухал. 손님들은 За зочин хүмүүс 이 집에서 내가 뭘 해야 될지 몰라요. зочин айлд ирэхээр энэ гэртээ юу хийх ёстой вэ сайн мэдэхгүй. 그런데 За тэгвэл 이 교회가 내가 정말 한 지체로 느끼고 өөрийгөө энэ чуулганы нэгэн эргэтэн гэдгийг 내 мэдээж 집처럼 느낀다면 үнэхээр энэ чуулган миний гэрээ гэдгийг мэдэрчээв. 내 몸의 지체가 각각 일을 하는 것처럼 За миний энэ биеийн дагаа эргэтэн тусбар ч гэсэн өөрийн үүргээр ойлтой тэр бүхнээ гүйцэтгэдэг. 교회 내에서도 Үнтэй адил чуулганы 내가 тал дээр 무엇을 하는 것이 가장 중요한 것인지 чуулгандаа би юу хийх ёстой вэ? 자기 위치를 찾는 것은 중요한 өөрийн 겁니다. байх ёстой байр суурь, хийх үүргээ олно гэдэг их чухал. 하나님이 Тэгэхээр бурхан 나를 귀하게 여겼기 때문에 намайг үнтэй тооцсон болохоор л 선생님들은 우리 선생님으로 역할을 맡겨주신 거예요. манай багш нарт багшийн үүргийг өгсөн байна. 그걸 귀하게 여겨야 되는 겁니다. Тэр үүргийг их үнтэй тооцох хэрэгтэй. 우리 학생들에게도 마찬가지예요. Сурагч нарт ч ялгаагүй. 단지 학생이 아닙니다. Зүгээр нэг сурагч бол биш. 만약 그 학생들이 구원을 받았다면 Магадгүй тэр сурагчд аврагдсан бол 하나님이 그 어린 나이에 구원해 주셔서 하나님이 주시고자 하는 역할이 있는 거예요. бурхан тэр бага алчир насанд нь аварч өгөөд бас хийлийнхийг даалгахыг хүсэн үүрэг байгаа учраас л тэр. 그것을 충실히 하도록 이렇게 이야기해 주는 것도 Тэр 중요합니다. тал дээр нь бас итгэмжтэй сайн хийх тал дээр нь багш нар маань зөвлөж 자, нөхөж 두 өгөх 번째 хэрэгтэй. 서로 또 귀하게 여겨야 됩니다. Та түүний дараа одоо бие биенээ үнцэнтэй тооцох. Бие биенийхээ үнцнийг мэдрэх. 자, 보세요. За хардаа. 우리 지체가 각 지체가 하나님 앞에 다 귀한 것처럼 Одоо чуулганы эргэтэн болсон бид бүгдээрээ бурханы минь хамгаас үнэтэй. 하나님이 또 나를 귀하게 여깁니다. Үнтэй адил бурхан яг намайг одоо би гэдэг үгний 뿐만 아니라 옆에 있는 үнэтэй 형제 тооцож 자매들 харж 다 하나님이 귀하게 여기십니다. Түгэр зогсгоо таны эргэн тойронд байгаа итгэгч тус бүрийг бурхан үнэтэй тооцдог. 그리고 몸이 각각 상호 보완적으로 이렇게 일을 하는 것처럼 도와주면서 일하는 것처럼 За энэ бидний биетэйгээ эргэтэн гэсэндээ өөр хоорондоо туслангаа ажлыг гүйцэтгэдэг 우리 шиг. 선생님들끼리도 Манай багш нар ч гэсэн өөр 서로 хоорондоо 도와가면서 일을 해야 돼요. тусалж өгөнгөө 그래서 귀하게 여겨야 되는 겁니다. энэ одоо өөрийн дааж авсан үүргээ 에베소서 үнэтэй 5장. тооцож. 에베소서 5장 Эфес 5 28절부터 30절 Эфес 5-ын 28-аас 고치 30. 같이 읽어요. За хамт уншия. Тиймээс нөхрүүд ч эхнэрүүдээ өөрийн бие адил хайрлах ёстой. Эхнэрээ хайрлагч нь өөрийгөө хайрладаг. Учир нь хэн ч хизээч өөрийн махбодыг үзэн яддаггүй. Харин ч тижээж халамжилдаг. Христ мөн чуулганд ийхүү ханддаг. Учир нь бид түүний биеийн эрхтнүүд юм. 여기 자. 남편이 아내를 사랑하라고 돼 있죠. Нөхрүүд нь эхнэрээ хайрлах ёстой. 자기 몸같이 사랑하라고 돼 있죠. өөрийн бие адил хайрлах ёстой. 그러죠? Тийм ээ. 자, 그리스도께서 교회를 보양함 같이 하라고 했습니다. Христ чуулганд ийхүү хандсан шиг. 왜? 한 야가. 몸이기 때문에. Бид нэг бие учраас. 부부가 한 몸인 것처럼 Эхнэр нэхэр нэг бие гэдэг шиг. 교회 형제자매들은 Чуулганы маань ахын дус 주님 안에서 한 몸인 거예요. эзэн дотор бас л нэгэн бие гэсэн. 한 지체인 거예요. Нэг эргэтэн гэсэн үг 그래서 юм. 서로 귀하게 여겨야 되는 겁니다. Тиймээс би биенийгээ хамгаас үнэтэй тооцох 네, хэрэгтэй. 역할에 있어서 중요하고 중요한 거지 않은 것 같이 느낄 수도 있겠지만 Яг ингээ үүргээр нь ч юм уу харах үйлчлэлээр нь харах юм бол тийм чухал биш юм шиг санагдах үе төрж мэтгэл юм. 중요하지 않은 건 없어요. Гэтэл чухал биш
зүйл гэж үгүй. 서로 도와가면서 그래서 해야 되는 겁니다. Тийм учраас альва бид бие биендээ туслангаа хийж өгөх хэрэгтэй. 그리고 세 번째는 За тэгээ гурав 그러기 дахь 위해서는 зүйл нь 우리가 서로 사랑해야 돼요. үүний тулд бид нэр бие биенийгээ хайрлах хэрэгтэй. 야고보서 2장 8절에 보면 Яков 2:8 내 이웃을 사랑하기 내 몸같이 하라 한 것이 최고한 법이라고 돼 있어요. та нар хөршөө өөрийн биеэ адил хайрлаа гэдэг нь хамгийн их одоо тэрүүн тушаалаа гэсэн. 형제자매들을 사랑하는 것은 Тийм учраас ахан дүүсээ хайрлана гэдэг. 주님을 사랑하는 거예요. Эзнийг хайрлж байна. 하나님을 사랑하는 거예요. Бурхныг хайрлж байна. 자, 그런 가운데 За тэгээд мөн энэ дотроо 서로 깊이 연합해서 일을 해야 됩니다. өөр хоорондоо гүн үнзэг хамтдаа ингээ холбогдсон нэгтарч үйлчлэл хийх хэрэгтэй. 늘 혼자 하려고 하는 사람들이 가끔 있어요. Хаа ингээл хараад байх юм бол ганцаараа л хийх гэдэг хүн байдаг. 네, 교회는 болж илээгүй. 혼자 할 수 없는 겁니다. Тэгвэл чуулган бол ганцаараа хийх аргагүй тийм газар. 그래서 모든 사람에게 Тийм учраас бүхий л хүн 함께 하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? бүхий л хүн хамтдаа хийхэд тулд яах хэрэгтэй. 연합하기 위해서 늘 교회에 붙어 있어야 되잖아요. Үүний тулд тийм ээ нэгдэхийн тулд үргэлж чуулгандаа холбоотой байх хэрэгтэй. 그러잖아요. Тийм ээ. 요한복음 15장에 Иохан 15 дээр 가지가 나무에 붙어 있어야 된다고 한 것처럼 мөчр нь их модондоо холбоотой байх хэрэгтэй гэж гаргав. 우리가 연결되어 있지 않다면 Бид нар хоорондоо холбогдоогүй нэгдээгүй байх юм бол 하나님의 일을 할 수가 없어요. Бурхны ажлыг хийж 그래서 чадахгүй. 사도행전 11장에는 Үйлс 11 дэх бүлэг дээр 모든 사람에게 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라 하라고 돼 있습니다. бүхий л хүн тууштай сэтгэлээр эзнээс бат холбогдоо гэж хэлсэн байгаа. 그 교사들이 Тэгэхээр манай багш нар 교회에 붙어 있어야 되고 чуулгандаа бат холбоотой байж 또 бас 교사들끼리는 багш нар маань 교사 хоорондоо 모임이라는 것 그 자체도 중요하게 여겨야 되는 багш 겁니다. нарынхаа нөхөрлөлийг хүртэл их үнэтэй тооцож 그러면서 тэгэнгээ 한 뜻을 가지고 нэгэн хүслийн дор 고난을 함께 이겨나가야 되는 거예요. зовлон хамтдаа ялан дийлэх хэрэгтэй. 고난도 이겨나가야 되는 겁니다. зовлон хүртэл ялаад ард нь гарах. 그게 연합인 거예요. Тэр чинь л одоо нэгдлээ. 그래 시편 133편에 뭐라고 했습니까? Дуулал 133 дээр юу гэсэн бэлээ? 형제가 연합하고 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운가 그랬어요. Ахан дус хамтдаа нэгдмэлээр амьдрах нь хичнээн сайхан бэ. 연합한다는 것은 Тэг нэгднэ гэдэг нь 고난도 함께 한다는 거예요. зовлон хамт туулахыг хэлж байна. 그러니까 마지막 다섯 번째는 хамгийн сүүлийн 5 дахь хэсэг 겸손해야 돼요. даруй байх хэрэгтэй. 마태복음 11장에 Матай 11 дээр 예수님이 뭐라고 되어 있습니까? Есүс юу гэж альцсан 나는 бэ? 마음이 온유하고 겸손하니 그랬습니다. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруй гэсэн. 그리고 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그랬어요. Та нар одоо буулгыг минь үүрч надаас суралцгаа. 그리하면 마음이 쉼을 얻으리라 그랬어요. Тийм бол та нар хүчийг олно. 겸손하면 Та нарын зүрх сэтгэл тийм ээ. 마음이 편안해요. Хүн одоо сэтгэлдээ даруй байх юм бол цаанаа л тэгээд санаа амар байдаг. 예수님 이 땅에 오셔서 Есүс энэ газар дээр ирээд 어떻게 그 온유한 마음으로 이 땅에 3년 반 동의 공생애를 지내시고 또 십자가를 지셨을까? яаж даруй дүлгөөн сэтгэлээр 3 жил одоо 6 сарын турш сайн мэдээ тараанга цагламаа 빌립보서 2장에 보면 Филипп 2-оос харах юм бол 자기를 다 비웠다고 돼 있어요. өөрийгөө бүрэн хоосолсон гэж гардаг. 하나님이시지만 Тэрээр бурхан хэдиж 종의 형체를 가지고 자기를 다 비웠다고 돼 있습니다. боолын төрхөөр өөрийгөө хоосолсон. 겸손은 Даруй байдал бол 자기를 비우는 거예요. өөрийгөө хоослохыг хэлж байгаа юм. 이 세상에서의 자기를 생각하고 교회 안에서 자기 위치를 생각하면 안 됩니다. Энэ ертөнцид өөрийнхөө байр суурийг одоо чуулган дотор орж ирээд бас нэг байр сууриа бодож ингээ тус тусдан салгаж 교회 үзэх болохгүй. 안에서 Чуулган дотор 주님의 몸의 한 지체라는 생각을 해야 되는 би 거예요. чи эзний биеийн нэг хэрэгтэн гэдгээ л байнга бодох хэрэгтэй. 베드로전서 5장 5절은 찾아보죠. Нэгдүгээр Петр 5-ын 5-ыг нь олъё. Нэгдүгээр Петр 5-ын 5. 1377. 5절 6절 같이 읽죠. 5-ын 5 6-ыг хамт уншъя. Залуусаа та нар мөн түнчлэн ахлагчдаа захирагд. Та бүгд бие биендээ даруй хандах байдлаар хувцсал. Учир нь бурхан бардамыг эсэргүүцдэг, харин даруйд нэгүсэл өгдөг. Хүчрхэг мотрын дор өөрсдийгөө даруй байлаа. Тэгвэл бурхан зохистой цагт та нарыг өргөмжлөнө. 겸손으로 허리를 묶으라고 돼 있죠. Даруй байдлаар хувцслаа гэсэн байна. 그러죠? Тийм ээ? 예. 겸손한 자들에게는 하나님이 은혜를 주신다고 했습니다. Даруй нэг нь бурхан нэгүслийг өгдөг. 예. 이 땅에서 겸손했을 때 бид нар энэ газар дэлхийдээ даруй байвал 하나님이 때가 되면 어떻게 됐습니까? бурхан цаг нь болох юм бол буюу зохистой цагт 하나님이 높여주신다는 거예요. өргөмжлөнө гэсэн байна. 그러죠? Тийм ээ? 예. 그래서 Тиймээс 겸손한 마음을 가지고 даруй сэтгэлээр 나의 위치에서 최선을 다할 때 өөрийнхөө байр сууриас бүхий л хүчээр ажиллаад үйлчлэлээ хийх. 교회가 온전해지는 겁니다. Чуулган маань бүрэн төгс болж байдаг. 그런 곳에서 복음이 더 힘있게 전해지는 거예요. Яг л их үйлчилж байгаа тэр газар сайн мэдээ илүү хүчтэйгээр тараагддаг. 그래서
Тийм болохоор 교회 안에서 나의 위치가 무엇인가? чуулган дотор таны байх ёстой байр суурь гэж яг юу? 첫 번째는 хамгийн ихний 하나님이 존귀하게 여기는 거예요. Бурхныг 하나님이 үнэтэй тооцоо. 그걸 먼저 알고 Та үрээрээ 귀하게 юу? 하나님이 나를 귀하게 여긴다는 거예요. Бурхан таныг үнэтэй тооцдог гэдгийг мэдээд 그걸 먼저 느껴야 되는 거예요. мэдрэх хэрэгтэй. 구원받을 때만 나를 그렇죠. 귀하게 여기는 게 아니에요. Намайг тэр аврагдах үед маа л үнэтэй тооцоод өнгөрсөн биш. 자기 위치에서 자기 일을 충실히 할 때도 하나님이 귀하게 여기시는 Та 거예요. өөрийнхөө байх ёстой газараа байж өөртөө тохоогцсон, даалгагдсан үйлчлэлээ хичээнгүй хийх үед ч гэсэн 하나님은 Бурхан 성도를 죽는 것을 귀하게 보신다고 돼 있어요. итгэгч хүний өглийг хүртэл ариун тооцож хардгаа 그러면 гэсэн. 성도가 살아가는 것도 더 귀하게 보시는 거예요. Тэгм бол одоо итгэгч хүний газар дэлхээр амьдарч байгаа тэр байдлыг нь ч гэсэн үнэтэй тооцолгүй яах вэ? 네, 나는 하나님 앞에 존귀한 존재입니다. Тэгэхээр би бол Бурханы өмнө үнэтэй оршигч юм аа. 하나님께 쓰임을 받는 존재인 겁니다. Бурханд хэрэглэгдэж байгаа хүн 네, 그 마음을 가지시면 гэсэн сэтгэлийг тавил. 교회가 얼마나 더 중요한지, Энэ чуулган танд хичнээн чухал. 내가 더 얼마나 더 열심을 내야 Би 되는지 чуулганыгаа төлөө хичнээн бас илүү хичээнгүй үйлчлэх ёстой. 더 느끼고 하게 될 겁니다. Үнийг хүн цаанаасаа мэдрээд үнийг төлөө шамдан амьдрах болно. 우리 아이들에게도 Тэгэхээр чуулганы сургуулийн бяцхан хүүхдүүдэд 하나님 앞에 귀한 존재인 거 알려주고, ч гэсэн тийм тэд ч гэсэн Бурханы өмнө үнэтэй оршигч нар гэдгийг нь мэдүүлж 그리고 하나님 앞에 때를 따라서 항상 그 존귀한 위치에서 쓰임을 받는 것이라는 걸 알려주기 Бурханы 바랍니다. өмнө хүн тус бүр яг одоо зохистой цагт нь Бурханд ирхмээр хэрэглэгдэж байдгаа гэдгийг мэдүүлж өгөх хэрэгтэй. 네, 대통령한테 쓰임 받아도 좋은데 Ерөнхийлөгч төрөл одоо ингээд ойроо шадарлаад үйлчлүүл хичнээн сайхан. 전능하신 하나님 앞에 그치, 존귀한 존재이고 쓰임을 받는다고 생각해 보십시오. Төгс өчид Бурхантай ойроош түүнд одоо хэрэглэгдэж түүний төлөө амьдрнаа гэж. 얼마나 영광된 위치입니까? Энэ хичнээн одоо нэр төрийн суу алдрын хэрэг вэ? 그렇다면 이 세상에 흔들리지 않고 기쁨 가운데 살아가는 거예요. Үнийг л одоо байнга мэдэрч явах мал хүн энэ дэлхийн ертөнцид тийм хандаж одоо итгэлээр говьж тайхгүй хүчтэйгээр 네, амьдарч. 이번 공과에서 Тэгэхээр энэ удаагийн чуулганы 이런 부분으로 сургуулийн 중심으로 묵상하시고 또 교제했으면 좋겠습니다. яг энэ сэдвийн дор эдгээр зүйлсийг санаж бодонгоо үгээ бясалгаа тунгаач хичээлээ бэлдээсэ гэж хүсэж байна. 기도하고 마치겠습니다. Дахин залбираад өндөрлөё. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 하나님이 나를 사랑하셔서 Бурхан та намайг хайрлан 자신의 몸을 주고 사셨습니다. өөрийн биеэ өгч бидний худалдаж авсан 그리고 билээ. 교회의 한 지체로 이렇게 Мөн 세워주셨습니다. чуулганы нэгэн эртэн болгож биднийг босгож 우리 өгсөн. 각자가 Бидний хүн тус Бурхан. 하나님의 앞에 존귀한 존재임을 알고 Бурханы мөн үнтэй оршигч гэдгээ мэдэж 교회 어느 부분에서 어떻게 쓰이든 чуулганы айл хэсэгт яаж хэрэглэгдсэн бэ? 귀한 것을 깨닫고 Үнтэй нэгэн гэдгээ ухаарч 겸손한 마음으로 최선을 다해 봉사할 수 있도록 даруй зүрх 도와주십시오. сэтгэлээр бүхий л хүчээд ажиллаад үйлчилж чадхаар тусална. 예수님의 이름으로 Есүсийн 기도드렸습니다. нэрээр залбирлаа. 아멘.